So ngasi ki topic ki maming class 10 ki first chapter solid state. Solid state ta koi gi naina ga to main oina crystalline solid naina to ni ko koina generally matter se kya state kya thon khai doi hai ahum thona ko matter three states of matter ana koina generally ai ko aduda sida Bose Einstein gumba adumbadi ai consider tawdre ko general oina haibne three states of matter da number 1 na kana lai solid, number 2 the liquid, aduga number 3 the gas general oina si oina khaidoise. Next akoina naina doise solid haji kadai bu ko bu ge sin ko solid state kadai bu ko is solid haji kadai bu ko is eko odi akoina solid haji command define toge matamda states of matter states of matter in which constituent particles are bonded with strong force of attraction leragadi solid state kaudero sigi strong force of attraction je koina solid state ta kari oina general term sinane hai matamda closely packed hai oin sinane bako closely packed. So any states of matter in which constituent particle makai do karina strong force of attraction bonded tawraga de kai khona ba solid state atopa definition amadana kamai piba yage hai matamda substance whose melting point is greater than room temperature hai piba solid ki definition ji. Next market types yingchiko next koina naina ga dorji magi solid ki types of solid ne types of solid koina two types legani ko two types number 1 the crystalline solid haibam lerani crystalline solid haibam aduga number 2 dana amorphous solid haibam ina doin sida koina syllabus ki matung ina koina naina ga se sigi crystalline solid chini ko general oina naina doise. So crystalline solid ka amorphous solid ka se solid ki two types orani next koina crystalline solid haraga di kamaina define tawune hedani ko crystalline solid ai sida differentiate ki mong de irake ko sida crystalline solid are those solid in which regular arrangement of constituent particle the regular arrangement like the regular arrangement of constituent particles aduga sidana irregular arrangement like the irregular
arrangement of constituent particles oigadaba koina kange chalk amasung marble haise chalk ko chalk ka marble hairo chalk marble bu hairo moise kaina sai what are made up of calcium carbonate na sabane ko aduga chalk china kai tawi soft oi marble china hard oi maram karigino haiba taraga de chalk china kai oi bagi amorphous solid oibagi marble sina kari crystalline solid oibagi ko next aini iribase differentiate ki mong dani ko crystalline solid ka amorphous solid ka ki differentiate ki mong dani idoje next point number 2 the crystalline solid they are called true solid they are called true solid aduga sigi amorphous solid na pseudo solid they are called pseudo pseudo solid o natragana super cool liquid super cool liquid hainasuko sida general oiba question yam toina hangbuko ama irakeko sida sorry glass is also called super cool liquid ko sigi point just comment hoeba natarna maram kaigino ko why answer the akoina general oina yumgi glass yeng ko yumgi glass leliki glass ko kuiraba glass ko yengdoise leliki glass main to basida kamain to ne heba matamda akoigi makha thangba sarukse sigi makha thangba sarukse sigi se yama thagatlamgane buko as compared to sigi mathak thangba saruk siga compare to matamda sigi makha thangba saruk yam thana leramgane aiko adu karigino sida sigi classic amorphous solid oibakeneba amorphous solid haisidi aikogi it has a tendency to flow very slowly aduna maram moiraga glass is also called supercool liquid oidebako so irage ko amorphous solid has tendency to flow very slowly and glass is amorphous solid that's why hairaga glass is also called supercool liquid haigadabako yumgi glass yengko akoina yengba matamda sigi maningi sarukina yam thagatlamgani aduga mamang sarutuna yamna pikna ugani haidi apana ugani yani ko next point is point ani ire ko ahanbada definition next the amana true solid ko amana pseudo solid next point number 3 da ai isi shom sai crystalline solid kini ko right side na amorphous solid kini melting point is sharp hai ko melting point is
sharp china kanagino china crystalline solid ki aduga somdana melting point is in the range. Sharp melting point है दे particular way but temperature मदा pot to melt तो बने है बने को अदुगा suppose नंग pot अमल लौरे खले सिगी pot चे मागी 120 degree दा melt तो वो हो रहे बुको अदुदी 120 सब साना सिगी pot चे melt तो वो हो खले बा अदु बुकरी कौने कोई ना sharp melting point है खले बा अदुगा melting point is in the range है बदे pot to give fixed melting point later बुको melting point sharp means they have fixed melting point hai buga samane aduga melting point is in the range hai bade moi gi fixed melting point laite ko particular over range amada moi si melt to yani ko sina point number 3 next point there are crystalline solid ko ai sida atopa color na ige red like ko maram si yam important है बताऊं मैं they are anisotropic in nature anisotropic in nature aba aduga somdana they are isotropic in nature they are isotropic in nature sigi isotropic and anisotropic definition yam toin hangi ko pasin matar ka oi so sigi anisotropic and isotropic ai kai no ying ni si da mut lage ko si da mut tring da ai si kon explain taroge si da point last point when I example of crystalline solid piramide solid crystalline solid ki example de NaCl gumba ko adagi KCl gumba zinc sulfide gumba ZnS aduga somda amorphous solid ki example de rubber polymer plastic etc. सी मकईजना amorphous solid की example होई देबो next सिगी isotropic and anisotropic आई कइनो यिंगसी काउनु को crystalline solid are anisotropic in nature आई बने अदुगा amorphous solid ना isotropic in nature आई यिंगसी होजिक सिगी isotropic and anisotropic ai je kai no amda anisotropic amana kana isotropic hai bane eko iso means kari hai koi na khangi iso means same hai ko aduga tropic means kari direction tropic means direction hai bane ko adudi sida sigi isotropic means general yengat same direction hai same direction oi de su kai no yengo first I definition an iraki ko aduga kon explain toroke anisotropic hai badi properties of a solid oigadaba ko where they have different physical properties different physical properties different physical properties from different direction means pot amagi ko direction hongbagi oina mage different properties show tawdriba asuna kanada crystalline solid aduga
Isotropic ID. These are the properties of solid hydrocarbon where they have same physical properties. Same physical properties from different direction. From different direction. Sida yeng kari kari hai noi da. Kuina kangi sigi anisotropic hai di kanabu ko ge crystalline solid hai. Crystalline solid ai nang sai first definition even matam they have regular arrangement hai ge ko. Suppose I see the ball khara ye ke ball particle ki arrangement dune ko aina in terms of ball da yek pagine. Suppose I ये ball जे glass की particle ने खलो और then नंग सिगी side से glass की refractive index RI है ये रखे को refractive index measure तो रखे खलो और दी नंग measure तो मतम दा कमाइने arrangement ले blue अमगा blue अमगा pink अमगा ले बको अदुगा सिदगी ओलसो सब माने को refractive index तो कमाइ ले गने blue का pink की ओइ लाखने वा सिदगी ओलसो सब माने अदुबु न once सिदगी ओन बतारगदी मखादे ओन बतारगदी refractive index तो कनागी फंगदोइनो blue की ngakta फंगनेबा means direction change तोबगी मतुंगिना मागी refractive index तो खेनरकने हैबको means they have different physical properties from different direction ओनेबो नंग सिदगी ओन बतारगसु कई ओइरा pink ngakta की ओइना फंगनेबा याइको और सोमदगी ओलगना blue का pink का next by next फंगे direction once फोंगी बद नंग blue की ngakta फंगबा मा pink ngakta फंगबा मा नंग सिदगी अमु ओलो खले ओन बा मतम सिदगी refractive index तो कमाइना फंगने pink blue आई फंगनेबा means direction change तो बगी मतुंगिना मागी refractive index तो खेनरकनेबा means anisotropic ओरकनेबा anisotropic है different physical properties from different direction है isotropic की opposite तो anisotropic ओइदार अदुगा सिदना मसाई करी है कि amorphous solid particles तो regular arrangement लेते हैं अपने को मागी well ordered arrangement लेते हैं नंग तो निंग मोंग दा आइदे सिदा ऐसी green ने ये खरमा लेको blue ने खलो इने green ने ये पोचे सुमाइना regular arrangement ओइदबा अदु ओइबा तागा regular arrangement ओइद्रमिना नंग साइड तगी any side the yeng pamatan iman manana uranebako that means they have same physical properties from different direction when uraneba adu na kai ko ni isotropic ai sigi quite live example ama pirake ko si loction ba kidang waraga de day to day life example dai ama pirake suppose see the ground ama lai de kan si ground ni ko sida sisho ay ani thoni yeke sida sigi ground sida music concert ama tore sida music concert stage ni ko music concert am tore aduga sigi mamang sida nang sina nupa gi ha ga side ama khai de sina nupi gi ha side am khai de ko aduga swai sida angang gi ha ga side am khai de jaga ama khai adu oiba taragadi nang somda yengpa matamda kana ngakta ugani female ngakta ugane ba somda yenge adi kana ngakta ugani male ngakta ugane ba means direction change to bogi matungina nang uriba mi tongan le ko sibu kai kauni anisotropic aduga sida stage laire kalo sidana mu si ere magi jaga khai da bida male su female su children su pula mix to ra phame kalo
pull mix tawro phame khalo adu oiba taragati nang somda yengo yabra iman mana na une pull mix up oina une somda yengasu nang pull mix up oina une somda yengasu pull mix up oina une means nang direction hongjaraga su chap manaba pot oina une ko that means they are isotropic in nature haida ko ring asigi di sibo tawro siko thank you